Bok svima, danas testiramo aim. Gledamo ko ima najbolji aim u uredu između mene, Njoleta, Šuca, Vlade i Nikole, a.k.a. Gnarskog. Pa krenimo. Prvi challenge je wall pick. Tako da krenimo s tim. Ovo je gotovo. Ovo mi je već pod pritiskom sam i teško mi je. Pa, sviđa mi se. Sviđa mi se. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se. Smak mi treba kad nisam igrao upali već 10 dana. Majko mila. Tužno. Da su prvo ovak statični ljudi u CS-u kad igramo screamove. Mislim da pikovi baš nisu nešto, ali aim mi se čini. Ok. Ajme, treba me cancelat, treba me maknut. Treba me maknut iz bilo kojeg skrima koji sam ikad igrao. Žao mi je ljudi koji su igrali sa mnom. Ovo ide bolje nego što sam očekivao definitivno. Nije tolika sramota. Je samo seal takav. Stoji na mjestu dok ga ne pogodim u midu. Imamo 50.000, to mi se čini jako cool. Strafeovi su mi bili nekak čudni, ali prvi put da igram aim lab. 42.567. Ha, moglo je i bolje. Rekao bi da je ovo fakat ok. 50% accuracy. Definitivno bolje nego Tarkova. Dobro. Ok, sljedeći challenge nam je angle hold. I tu samo držimo angle dok nas neko pika i krenimo u novi challenge. Ovo je čudno. Dobro da tu tipa nije onak Borko. Borko bi nas sve posramio. Dobro da igramo samo s ekipom iz ureda. Tu još možda imam neke šanse. Šokantno, kad se kreću, ja sam gori, nije neko iznenađenje, to iskustvo iz Tarkova pokazuje. Dajte mi ih još. Presporo mi izlaze, hoću ih još. Dobro, imamo pravilo da ne koristimo desni klik, nego CS style, samo lijevi klik. Ajme, majko, šta radim? 50% accuracy, what? Uspio mi se popraviti aim s onih 4 headshota za redom i onda mi samo pao jer sam jedan full. Opet ovaj postotak pogodaka, ovaj ne, pokazuje da sam bolji nego što jesam. Kaj se trzaš lijevo desno. Ti isto. Ja sa SSG-om bi puno bolje ovo igrao. 40.000, to mi se ne čini kao najbolje, ali kaj znam. Ovo nisam isprobavao, kao sam imao jedan take na onom prvom, prije snimanja, na ovom ništa, prvi put, evo. 66.000, skorovi se na kraju zbrajaju, tako da, pa ne znam, vidjet ćemo kako sam završio. 56.000. Ok, 27% headshots. Sljedeći challenge nam je headshot i sam pucam ove krugove. Puno lakše nego ove, da, bar ne volim angle hold, jer kao ne znam, jel mi može opet doći lijevo, ne znam koje su pravila. Mislim da bi puno bolje ga odigrao sad kad bi drugi put igrao, ali nema tog, to je baranje. Ajme, užas. Me zgliča kad se pomakne ono pol milimetra. U Tarkovu imam problem to što jednostavno ne znam gađati glave. Ja gađam cijelo tijelo, to govorim da radim zapravo leg metu, ali u prijevodu to znači da jednostavno sam pre loš u gađanju glava, iako ovdje to tak ne izgleda. Ajme, da bar ovo od doma snimam, da imam svoj setup, ali ovak je zanimljivije svakako. Problem je što ovdje nemam izbora, nego moram držati na visini. U Tarkiću mogu birati cijelo tijelo, ja odlučim izabrati sve oko tijela i eventualno možda neke dijelove tijela. Ovo mi je baš fora. Nekako satisfying kad se makne ova kuglica. Kogod da je smislio aim lab je genije. Imamo 79.000, ovo mi se čini jako cool. Tako da izgleda da mi samo najbolje leži pucanje glava. Još da se to prenese na actual CS skill. Bilo bi cool, ali možda uz puno vježbanja i puno aim laba budem bolji. Brutalno, počeo sam jako loše, ali s ovim sam sretan. Ajde, 70.999. S ovim sam jako sretan. A dobro, to ti to. Cool. Accuracy 81%.
Ovo je apsolutno nerealno za mene. Pa nisam igrao puno igra, ovo prvi put igram Aimlab i baš zabavno mi je, onak fora je satisfying kad samo naiđu neprijatelji i kada nestanu, tako da nema onog svog, sve one kozmetike ko u CS-u ili negdje, tipa kad uđem prije skrima, obično odigram koju rundu protiv botova, trening mape, ali ovo mi je cool, je neko brže, fluidnije, onako jako je, ko vam je kao, gledaj u kameru, jako je snappy i dosta puno zadovoljštine dobijam sa tijem, pogotovo kad bi slušao još klikove miša, klikove pištolja i pucanje tih meta, bilo bi sigurno još bolje, tako da Aimlab ima 2 palca gore od mene. Ok, ako vam se svidio ovaj challenge i ako želite drugi dio, napišite u komentarima. Ako želite neki drugi challenge, isto napišite u komentarima. Meni je bio jedan od fakat zabavnijih challenge jer volim samo aimat i ne razmišljati previše. To mi je jako cool, to radim već godinama. Ovaj dio ne razmišljam previše, mislim na taj dio. Zapratite nas na Instagramu, na Twitteru, na YouTubeu, Facebooku. Mislim da je to sve, mislim da su to sve naši kanali. I vidimo se u sljedećem challenge-u.